kila jambo katika maisha ya mteule wa Mungu utendeka kwa wema kwa wale anaowapenda. Sisi ndio huwa tunaona ya kwamba ni kama Mungu ametusahau, ni kama Mungu ametuacha, ni kama Mungu ashughuliki. Haleluya. Maana nikiangalia maumbo wa Lazaro, wakati walitumana ni kwa ajili ya Lazaro, na Mungu Yesu akakawia, akawa hafiki mahali pale. Huenda matumaini yao yalianza kupotea. Maana ninaangalia wale watu walikuwa mahali pale wakiomboleza ni kwa ajili ya Lazaro. Wanasema na alikuwa rafiki wa karibu wa Yesu. Kwa nini hakuja kumponya huyu mgonjwa? Kwa sababu alikuwa rafiki wa karibu wa Yesu. Kwa nini Yesu hakuja kumponya? Haleluya. Wakapata maneno ya kuongea, vile wanaongea ni kwa ajili ya maisha yako. Na tunaonanga akienda kanisa kila siku, kwa nini maisha yake yameinama hivi? Tunaonanga akienda kutafuta Mungu kila siku, kwa nini maisha yake yameinama hivi? Haleluya. Bwana asifiwe. Nimekuja nikwambia ya kwamba wamepewa muda wa kuongea, wamepewa nafasi ya kuongea, ili wakati Yesu ataingia katika maisha yako na kutendea ule muujiza amekusudia kukutendea, waseme hakika na kuna Mungu, hakika na kuna Mungu wa Cheni, hakika na kuna Mungu wa Choni, hakika na kuna Mungu wa Meri, hakika na kuna Mungu. Haleluya.